Dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da instalirate Windows 10. Prvo moramo da skinemo ovu alatku sa Microsoftove stranice. Sad kada nas je to skinulo, instaliramo je. Imat ćete link u deskripciji i prvo dok je pokrenete pokazat će vam što želite učiniti. Znači u ovom slučaju stvoriti butabilan USB, idemo dalje. Znači ovdje odaberite jezik i kako hoćete da vam bude 64-bitan ili 32-bitan, ili ako vam ove postavke ne odgovaraju, znači tu čekirate ovo i imate znači koji jezik hoćete, tako da idemo dalje. Da, USB mora imati najmanje 8 GB. U mojem slučaju je ovo. Idemo dalje. Čekirajte ovdje Windows test na kojem vam je dostupan USB, meni je na pogonu E. Idemo dalje. On sad trenutno iskida Windows, stvara butabilan USB, tako da mi ćemo malo pričekati dok se ovaj proces ne završi. I evo, on kada je završio, dobimo ovako jedno obavještenje: USB izbrisiv memorijski pogon je spreman, tako da idemo ovdje na završi. I evo ga, mi smo sada praktički napravili butabilan USB, tako da idemo moje klik na USB i obavezno izbaciti nas na računalo i ovdje je znači butabilan USB, tako da idemo ga staviti. Moramo doći u BIOS, tako da budemo morali stisnuti delete, to je delete, da dođemo u BIOS. U mom slučaju je delete, a vaš znači zna biti escape, F8, F10, F12, probajte sve pa budete vidjeli. E sad, mi moramo podesiti znači ovdje boot menu, znači da nam, mi moramo znači podesiti da nam prvoga buta USB, tako da budemo ovo stisnuli i drugi bude isto to, tako da idemo na exit i ovdje idemo na save change and exit i potvrdimo sa da. Tako da sad bi trebao se učitati Windows sa USB-om i evo ga, dobili smo Windows. E sad, prvi korak je ovaj, znači tu odaberemo, znači meni treba hrvatski, religija, test, vrijeme i datum Hrvatska, tipkovnica standard, mada može i to da bude Hrvatska, i idemo na next. Idemo ovdje na instaliraj odmah i ko ima originalan nek si ga aktivira, ko nema idemo na nemam ključ proizvoda. E sad, tu si izaberete koji vam Windows treba, meni treba Windows 10 Pro 64 bita. Ovdje morate prihvatiti te njihove zahtjeve. E sad, dolazimo do ovdje, znači obavezno na ovdje i da si znači složite particije. Znači i ovdje kad smo došli na particije, sve particije znači izbrišemo. Ja sam izbrisao, tako da sad
Znajte to po disku, znači koliko koji ima prostora. Meni je SSD znači na 232, a hard disk mi je 930 GB, a u biti dubina po gigabajtu znate. Sad, znači ja moram iz SSD-a napraviti novu particiju, tako da ovdje idemo na primjeni. Imamo particiju 1 i treba nam znači drugi gdje će nam biti sve ostalo, znači opet idemo na primjeni. Sačekajmo da se particija napravi i znači particija 1, znači SSD, znači ovo nam je rezervirano za sustav, to izbrišemo, u redu i opet napravimo. Znači to Windows mora imati otprilike 500 do GB, tako da. I mi idemo znači ovdje na particiju 1 gdje je SSD, tako da idemo na ovdje dolje next. I evo tu započinju znači instalacija Windowsa, tako da. Sad, ovo može ovisiti o vašoj brzini hard diska. U mom slučaju je SSD, tako da bi trebalo sve iti brzo. I evo ga, kada je onaj proces završio, to jest kada se instalirao, Windows će se automatski isključiti ili imate ovu opciju dolje da isključite, to jest ponovno pokrenete. I ovdje opet samo u BIOS poslije instalacije imali smo znači na prve particije, ovdje smo imali znači USB 3.0, sad sam stavio na SSD pa hard disk i ovdje znači USB i ovdje idemo na exit i opet standard se change can exit i potvrdimo sa yes. Sad će se ponovo pokrenuti računalo. I evo kada se restartuje dojdemo do ovoga menija gdje odabiramo religiju. I tipkovnicu naravno. Ja ću ovo preskočiti. Ovdje u mom slučaju nemam interneta. I ovdje pošto nemam interneta nastavite s ograničenim postupkama. I ovdje može naziv računala. Lozinka mi ne treba, tako da idem dalje. I ovdje sad čekirajte po vašem ukusu, ja budem rekao da. I u mom slučaju da. I ovdje dođete na zadnje korake. Ovdje je poželjno da se ne isključiva računalo. I ovdje kada stignete na ovaj početni meni, sada si naravno možete instalirati aplikacije po svojoj želji, tako da to je to.